Nilip constituency along KAAC MAC Kilik Nilip Marginalized Uplift Committee Madi Thihek Pen NMUC Dimension B Tarapunga Hawar along vote ka hangdam. Dethor BJP SI Hemalong Dr. Numol Momin Bokajan MLA nang kahumri ke bang. Karbila meramai nihang dhonsri long riamai atumpen hanjang lang solong pherang ke mai kangni. Nomati constituency ASDC candidate Borsing Phangchu aphan ASDC aphan ke kroyera ratumpen kangthum karni ponsi sai hem kangpupon. Langmin Suarong along Mongol Singh Timungpen BJP SI hem kangpupon. Karbilong ria tai lang rapera do ana phan kardom pa jiriklo kardom. Non karbilong ria tai than ponje bang Nilisami Josephine Tisopi. Non beer tang ton penar juponik sineng. Lakhain ko rapon Nilip constituency ka parlo tarapong along non KAAC MAC Kilig along Nilip constituency pen Marginalized Uplift Committee Dimension Beta Kilig along chapahai nunji aphan vote ka cho hangpon amai pe dopon. Lason si aruni phaing ko raner kebar ni tarapong hawaralo vote ka cho hangamai pamanpon. Devenson be tarapung hawarara rapan mesen alam chathan chimumpon lo lapen ke hailo te Nilip constituency arat ke dam ke wanga towar selam piponji pusi lamchak chi pipon lapen ke tarapung hawara tumta alang liphan cherap chetonun pen pahai vek pu pusi lamchak chi pidun rinti dolamara pen semsing ingleng karbilong ria berta labang inglong hawar pen kopi ajoini sinang le ningki pung pen kopi posenang le labang candidate ki thodo nang ko ningki pung nili notet kali bontame inglong aparet an arada tum nikan trok sikep duelo da 1952 pen piningan ke batai tripli MSC phai alo itame no antame tarapung borpung bang adim kaching tour bang 5G sinon ki yosadim da menon dang 2G da network ta ave towar ave lahi ningki pung pen posin itu maso NMUC Nilip Marginalized Upliftment Committee po asong na metum seng nang ko la pen opai ka vi ong ajone ningki pung ong ajone rem ta me hai ta me bon ta me itum ta me inglong rat ta me thur ta me pen thur de hai un ji po ningki thai pensi tum la pini dak aso NMUC po ta me parjap dal ni tum kadang lede tangke labang sunang le hai date kopia development lo nang le kicing si claim di ke kicing si ke claim kan tung la pen kai ta me nili mang ke do e la pen kai ta me nili prang ke do e arjan ke la no dak to war মানে iglong simili ke thak long kang tu 2011 hot UPDS accord long itum already mention elo hadak 2011 along government of Assam central government tapi itum Karbilang Autonomous Council pen already dak tok elo lagi NH 37 nili block 2 langlokso lapen via lapu taraji pen hab dolam rang ke paplato asila bangke itum MAC bangsi council session ke do si la ke jai do nangji la non mat claim apramon la pen aso special package la ke mention tangateng pen non mat claim te dangji pula order pidun BJP Congress atum labang su arlo pe sinang chirabun pothak chipaklang te lo pula bang su kaning je ko ana ho Dake ongdung atum nililong mata ningje lo la hok alam nilila pen chini pe me athe ma kedam tang adhar na pen cheng lok long tame nilong ke rong asar pen cheng lok la pe nili rong asar pen me chingkilong vek anutin thak an la pe dun thu bang ke nili BJP leader to ma phan an tame nili chingkilong claim mon puang se non tame nili phun ka chingki an tame nilong te labang su inglong area pen ta labang su MSC ki thodo na bang do koklo il to malong nang le elo labang so thodon det pe nang ling ko an arong pen arong re labang so ini tuming long bong along candidate de kop kana jok kana ditum ni arong tik an lu hima lang litum labang so inglong rat ke kiduk kana joini chithek long si lang li kudo ili tum inglong atum jan le put pina angke tawar ik thing thek long nai kulo ni tum kani arong party si alang li phan ta churo lo la si la ka do ka be rong sa ro sa ra tung do an apen sa primar oge kinya tung do an si tame la lang li phan si bojok ka je phan si ni ke ning thil Aruni phaing ko raner kebar ni Bokajan MLA Assam Deputy Speaker Dr. Numol Momin kan palong thomadin MAC Richard Tongbi aphan vote ke hang pipona maya long ka cherap ka chitu den
vote kerega maya long Assam Assembly Deputy Speaker Dr. Nomol Momin Kaning Jepon ke BJP party pen kapre ka party Congress APSLC song long ke claim ke dampon boma tuma phan ke orunadoi pusita me than etang jipusi ning Jepon anpar ta bangso maya long kang nipon dethor BJP sai hemalong armu pusita me ga chitong pon ke thek long ateng ke aphai jum he kan pin lapen ke bangso vote kerek pon long Duarbagori BDC chairman Sarkoi Rongphar Duarbagori Mondol BJP Committee Mai Sonaram Singnar, Mongol Singh Singnar, Sanjay Teron atum chetong ke Han Boka Pen Robinson ke linkar bilong ya berta. BJP কাৰ্যকৰ্তা এক্সাইটেড আৱাৰ উইন ইজ 100%। গতিকে 26টা সমষ্টি বিজেপিৰ যিটো অপজিশ্যনটো নাই একেবাৰে যিবিলাক অপজিশ্যন ওলাইছে বহুত দূৰে আছে আৰু সিহঁতে যিবিলাক আগতে চৰকাৰ থাকোঁতে পাপ কৰিলে সেই পাপবিলাক এতিয়া ভুগিবলগীয়া হৈছে। একো কাম নকৰিলে। এতিয়া আমাৰ যদি চাবলৈ যাওঁ দুৱাৰবাগৰি অঞ্চলত আমি কিমান ৰাস্তা পদূলি বনাইছোঁ। সেকেণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ কাৰ্বি আংলঙত ইয়াত আপোনাৰ দেইহৰিত হৈছে, মডেল হস্পিটেল দেইহৰিত হ'ল। তেনেকুৱাকৈ কামবিলাক আমি আগবাঢ়ি গৈছে। অৰুণোদয়ৰ মানুহক আমি দুখীয়া মানুহক সহায় কৰিছোঁ, ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক সহায় কৰিছোঁ আৰু যিটো লেম্পছৰ চাউল আগতে 7 টকা আছিলে কংগ্ৰেছৰ দিনত, এতিয়া আমি ফ্ৰীকৈ দিছোঁ। স্কলাৰশ্বিপ ষ্টুডেণ্টক দিছোঁ MLA ফাণ্ডৰ পৰা। বেমাৰীৰ কাৰণে আমি পইচা দিছোঁ আৰু যিমান বেমাৰ আছে কিন্তু গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজতো মই লৈ গৈ চিকিৎসা কৰিছোঁ। আমাৰ ইয়াৰ পৰাও বহুত পেচেণ্ট আছে, আপুনি ভালকৈ খবৰ ল'লে পাব। গতিকে এই যিবিলাক অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট আমি কৰিছোঁ। আজি কাৰ্বি আংলঙত চাওক, আমি 26টা এইটোৰ কাৰণে কৈছোঁ। আগতে য'ৰ পৰা টেৰৰিষ্ট প্ৰডিউচ হৈছিলে আজি সেই জেগাৰ পৰা ডক্টৰ প্ৰডিউচ হৈছে। মেডিকেল কলেজ আমি ইনগ্ৰেট কৰিলোঁ, এতিয়া 3rd বেষ্ট এইবাৰ ডিব্ৰু মেডিকেল কলেজৰ পৰা। আমি গৌৰৱ কৰোঁ। আগতে আমাক জংগলী কৈছিলে, এতিয়া আমাৰ ইয়াৰ পৰা ডক্টৰ পাছ কৰি ওলাব আৰু 2 বছৰৰ পিছতে ফাৰ্ষ্ট বেষ্টটো ওলাব। এতিয়া আমি ক'ম যে কাৰ্বি আংলং ইজ ওৱান অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট ফ্ৰম হুৱেৰ ডক্টৰ পাছ আউট। গৌৰৱ হয়নে নহয়? ভাল হৈছেনে নাই? পৰিৱৰ্তন হৈছেনে নাই? ইমান কাম হৈছে। এতিয়া আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আহিলে আমাৰ ইয়াতে কেইবা হাজাৰ ফিচাৰী চেংচন দি থৈ গ'ল। ভেটেনেৰী কলেজ ফাউণ্ডেশ্যন ষ্ট'ন লে কৰিলে, এগ্ৰিকালচাৰ কলেজ ফাউণ্ডেশ্যন ষ্ট'ন লে কৰিলে, হস্পিটেলৰ কাৰণে ফাউণ্ডেশ্যন ষ্ট'ন লে কৰিলে। এতিয়া আমাৰ ল' কলেজ কাৰ্বি আংলঙত হ'ব, আমাৰ BEd কলেজ কাৰ্বি আংলঙত। ইমান গৌৰৱৰ কথা। ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি যোৱা বছৰ বাজেটত আমি দিছোঁ, ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। এতিয়া আমাৰ বেলেগ ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী, শিলচৰ দৌৰি থাকিব নালাগে। কাৰ্বি আংলঙৰ ল'ৰা ছোৱালী কাৰ্বি আংলঙতে ইউনিভাৰ্চিটি পাব। চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে আমি লাগি আছোঁ, এইটোও খুব সোনকালে আমাৰ হোৱাৰ আশা। ত' গতিকে এটা পৰিৱৰ্তন যিটো বিচাৰিছিলে কাৰ্বি আংলঙত বিজেপি চৰকাৰ আণ্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ অফ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এজ এ চিফ মিনিষ্টাৰ এণ্ড তুলিৰাম প্ৰধান ডাঙৰীয়া এজ এ CM অল ৰাউণ্ড ডেভেলপ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু পিপুল আৰ ভেৰি মাছ। Aruni phaing ko rener kebar nihan janglang soalong karbila meramai nihang dhonsuri longria maya tumpen pherangkia mai kangni labangso pherangkia mai long alangli tumpen kanin Jepon ke karbila meramai ki ising thir jera song rat chari pen kaching wei klunga song kalipusi karbila meramai nihang dhonsuri longria mai klembangphu surya rongphar kongchon bangla pen ke Kamal Singh be rapchun bangatum non ke AAC killi kalong ki thurduna sai ke doko ka joini KLA nihang dhonsuri longria mai tumpen ar pupen ke damtang aruni phai nier ni pen pajok pon lupusi pini pherangkia mai long mai phu tu se swar terang pen pachini pon labangso dular rupsing rong pia phansi tongsekot pen pherangkia mai long pen pangdak pon sangti hidi pen projen terang karbi long ria birta Smith nanti pacu papon ikan pokma laso putar ilkom kan kalau kebelam nang pacini kirji apan sini ilkom maiku radako alang lisar kusa sorteran alang li intensi kalau kebelam nang ilkom kan nang pacini kan itu Kardom ni pialam ni ching honchena pini nang itu press meet asor panal tu panang phara dak press meet itu ialam theke ason ngapre kali igla ni hangdon suri karbi lamer mai longria mai dak han janglang su along ilitum ki bom ilituma pongchun bang sar surjorong phar lapen ke rapchun bang sar Kamal Singh be alang itum longria maya long ke cari
bom wang bom lo la si non ningkan suri ni rai ko ra hini Karbiang Long Autonomous Council MEC kilik ke cepete long alang tumba hini ke cepete long aning hang dukok la si karbi lameda mai ke politics mate racharia sompen chingwira pu make ron namasi kaliden la si pinialang tumphan amethangar pu pongchun barang pu la pen rapchun bangar pu alang tumphan ni tum dak long re mai pen pajok poniglo kasi pinila press media hoi pen dak long ria mai long arua mai ke doan la pen tu ol Karbiang Long atokon nu gitu karbi lamera mai arua mai ke doan long ria mai ke doan la pen tu hampang song ke doan phan sita ni tum press media hin pen alang tu mapan pacini lo jel ar pen pasangi ko kasi alang itu meningkahang kili ke cepatnya long pi hai dundet rawang tu tega sonda an se kurwang tu ni tum ni hang don sri long ria mai pen ala tum han payiri lo Lakhakri Trok Nomati MEC constituency ASDC pen kar jabdun Borsing phangchua phan Nomati ASDC aphan ke kroera ratum pen kangthum karni ponsi ASDC sai hem Borsing phangchuari deng pen pangpupon lapen non ki wangji MEC ki like Nomati constituency pen ke ASDC party pen si pahai pon pupusi thanpon lapen ke jong si haide lopulote Nomati constituency risoe jang mate non owe ki mie tuma phansi aprangsi ke chingki che thanpon pupusi thanpon lapen ke ong dunga wot pen che pahai pon pupusi thanpon phuloni pen sar honing ti Karbilong re birta Tangtu dia phana ke hai. Ili tum Nomati constituency lo. Nomati arat along ini pini karjap SDC asong pen ade SDC asong akimang ke aprang menda hemprek tangkin hemprek karjap lapen rat kang tu dia sai sai aprang menda klembom lapen rat ing tu bom ade aprang menda rat kang tu sil pini ani karbiat tu pini ani ta renggom renggok ing do bom ade non nil bidak klembom kang tu bangke aprang si kacharli lo kacharli akinang sop lo kacharli abangel tum labang ka chimtu pe ade lo kacharli pula akinang sop bangke lo kacharli ka ajat asai long ta dundat ade dum salit ki Chongdan, Tutolo, Islamia, Halaso Amu Bang, itu Ngacin Tur awar saya bang ya, aprangsi lo kacari hendo. Labe adun tu, itu long, hidup di boy, kelak, janong cibi cot, heng tu yor cot, cek tu yor cot, abang kudu mangsi itu deh, hei bukan itu nggak sungguh. Lasi, Halaso abang kudu mangsi ini pini ani, itu nanti kunci apa sih, di pondo. Lasi, lah heng tu yor, lo tu yor, han tu yor, abang pi atau pan, alang itu lo tu kori dek hei somar tu mai itu, pernah anak sungguh. Ada kisumana somar hekpik, ripik, tak alang tung itu angsong kalau tu pan kiri dela join ini, ini tu mau kisung pina ando. Lasi, nili puji, pini ani itu lo kacari, sekolah hem, along pini ani, pina anak kisung do, handa kisung do, lahai non ruling itu long, langkon pe, cari pon pe, ada lo kacari yang itu langkon pe, pulote itu long kiri kisung do, ada itu kacesong usah melo cari wek nengi, side itu lo cari wek neng, lasi, Karbingong la doan, nili pini ani nili si medeng lo, langsung lo kacari pa Franco ini pan nili, sai tempon lagi, kardom. Aruni Phaingko da Troxier ni Nijang Karbiang Long Lakhaner ke Phamran constituency angkang along Langmin Sorong along BJP candidate Mongol Singh Timong pen BJP sa hem ingpupon lapen labang so MEC killi ka hud vote nang pipen pahai lo pulote development ason ta ki pipon paching barpon pupusi rara tuma phan lamchak chi pipon lapen ke Langmin Sorong rara to Mongol Singh Timong aphansi vote ki pipen pahai vek pupusi pherang ke thengno chakpon jengkha pen babu teron Karbilong re birta Langmin so police station along non Angji 2020 Karbiang Autonomous Council election Lasolam dak Laso local committee under si dak bitung ketan sinuno je koson si elitum kaidun ma kol si ongdung bhupen itum kaidun ma besirat pen ketan sinuno lasila hello le dak Langmin so ke non chuwa pam heta dak lo bong salo than lo ya phanga bang ke
ni tung lo dak ni re epon sta tu kira dang pen ke ni tung dak a 16 election da hai MLA election ta lo MP election ta lo MC election ta lo pasenon ke bang nge election ta dak pen ke ong dunga phupel si longi pusi tum mat khalo ate opposition ke langdang lo ke nam tu chini lo opposition tum ma ke non dak thanga resistance habe athela tunga kiniye mundu sumalang se dak local mana committee da tum arupin la athema heri APSLC tum ta dak committee hui la pen ke ala SDC tum da committee hui lo orang ma kali ni la pen ke bela Congress tum da committee hui lo la se committee do ke la ni tum BJP committee tum chalo la se la dak pen ke 100% itum phai poni busi ni busi Pinia birta pon se kang ton ponik lo domi thak mi kardom.